reka dusimbire ku nkuru iriko iravugwa. Muratwumva cyane mwami w'igisaka? Ndabumva. Ati reka dusimbire ku nkuru iriko iravugwa cyane ya kudeta iheruka kuba mu gihugu ca Guinea Bissau. Benshi baravyumvise ariko ntitwagize ico tubivuga ko kumbure hariho byinshi ndazi yuko abantu babashe kubona mu bijanye n'ino kudeta. Ino kudeta yabaye mu gihe kwigenekerezo rya 2023 haheruka kuba amatora. Uyu president Siso Nyambari Siseko atsinda amatora. Amaze gutsinda amatora niho inyuma y'iminsi mike igisirikare ca Guinea Bissau ca proclama yuko cyamaze kumufata kimuta mu mvuto ndetse yabogojwe no mu mabanga yo gutwara igihugu ca Guinea Bissau. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko mwami w'igisaka uyu mu president yoba yabanje imbere yuko amatora aba yoba yabanje gufunga umupresident basanzwe bahanganye, donc opposition uri muri opposition yiwe, maze abo muri opposition baca bashigikira uwigenga azi kwizina rya Fernando. Bimaze kugenda uko baravuga yuko umupresident amaze kubona ko atsinze amatora ku bice 63 nyamata 5 kwijana, aravuga ati ibi nibisanzwe aya manota ni make vyerekana yuko noba nibye bivanye n'ingene najuragije uwundi mugamba. Baca bavuga yuko ko baragatego yoba yakoze kugira ngo yereke abene igihugu canke ahe ubutegetsi gisirikare mu nyuma zo abugarukeko atakibazo ndakime cy'amakimbirane kihari. Naryo biko biravugwa yuko abo basirikare bamaze guta mu mvuto uwo mu president, mbere biko biravugwa yuko yoba yahungiye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba mu gihugu ca Senegal, akaba ariyo ubu yahungiye aronkiye indege n'ibihugu by'amahanga kugira ngo ave mu ico gihugu. Bivugwa yuko ariwe yoba yaravyigize kugira ngo abanze ahigisirikare ubutegetsi vyitwe yuko bamuteye kudeta, kumbe azogire retour ku butegetsi atakibazo na kimwe, vyitwa yuko agarutse mu gihugu gutwara igihugu yazimije ikicuka kihari yuko yafunze abo bariko barakompeta, yafunze abo batari bivugwa rumwe n'ibindi byinshi, kuko baranavuga yuko ubutegetsi yoba yabuhaye abasirikare donc abasirikare b'abagenzi biwe kandi bari hafi cyane. Kandi bikavugwa yuko bano basirikare boba bafise byinshi bahuriyeko n'uno mu president w'igihugu ca Guinea Bissau. Uko niko biriko biravugwa cyane, uko niko amakuru jewe nabashe kuyaronka. Ariko abadukurikirana ndetse n'umwami w'igisaka nawe afise ukundi azi nibijanye n'ino nkuru y'uno mu president wo mu Guinea Bissau. Ariko sinovyemeje na kwijana kumbure irashobora kuba ari na propaganda canke araba ariko baravuga ivyo kugira ngo bagire ama propaganda yabo. Ariko mwami w'igisaka we abiziko vyinshi. Mwami w'igisaka ari mu bakurikirana cyane mu bijanye n'umutekano politike mu karere. Turashaka aduhe imbono yiwe uko ibi bintu yavyakiriye muri rusange. Mwami w'igisaka urahawe ikaze. Urakoze. Nibyo koko hari kuvugwa byinshi kuri kudeta yo muri Guinea Bissau. Ariko bwana munyamakuru ibivugwa byo ntabwo kuba bivugwa, ntabwo none waza ngo upurubinge ko ari byo, nuko kugira ngo akane katari ugomba kuzana ibimenyetso. Niyo mpamvu ndibu ufite ibimenyetso aho, ariko nuko bisanzwe hari ikintu kidasobanuka ariko kikazasobanurwa n'igihe. Ego ngo niba twabangiriye tugomba no kwibuka fata y'igihe, tukabati noneho aya makuru kukazagije bino bintu, kuko imbere ntabwo muri politike zabo mu buryo bakora ibintu byabo diplomatana n'ibihugu amabanga usangiye, ntabwo tuba turi kumwe na twebwe twanariza ibimenyetso tukareba ibikorwa, tukabati dushobora kuba twakirera ariko igihe cyo nikijya kibeshye ikivugisha kuri buri gihe. Niyo mpamvu ibyo dukora byose dusaba ngo muduhereze igihe. Rero kana munyamakuru uyu mugabo kugira ngo twumve neza niba ari agakino birasaba ngo tumenye iyo Senegal yahungiyemo, iyo Senegal yagiyemo, hanyuma ngazagaruke. Birasaba ngo tumenye ubundi uyu mugabo yari asanzwe ahagaze. Uyu mugabo yaje ku butegetsi mu mwaka w'2020, ariko mu mikorere ye
kugira sobanukirwe iki kintu babanza umenye ngo hano mu bihugu Afurika nta gihugu kigenga kibamo. Ego urumva ni bike cyane ntabwo mvuze ko bitarimo ariko ntabwo nje gusa ko iki gihugu cya Guinea icyo kitarimo. Rero niba arimo bivuze neza kunze hantu rusange kimeze aricyo cyita rusange ibihugu bya Afurika bya byose kuvuga ngo niba inka yawe udashyikiwe n'abazungu muri rusange bari muri bice niba udashyigikiwe n'uruhande rw'Abarusiya ushyigikiwe n'uruhande rw'Abanyamerika. Rero birasanzwe umenye neza uyu mugabo ubu ari he. Uyu mugabo koranire byose ntabwo yigeze agira ari umuntu ugira imikoranire yimbitse n'abo mu burengerazuba bw'isi. Ni ukuvuga ngo twagiye tubona Lavrov aje gusa igihugu cya Guinea-Bissau. Turajyana ndakumva cyane. hanyuma uworabe ni umurusi. Lavrov amaze kuhava ejo bundi agiye kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga agiye mu Rusiya agiye kugira iki twabashe kumenya mu by'ukuri kubwira muri media bitandukanye n'ibiri ariko ntabwo yagiye muri aka cyangwa agiye mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza. Ego tugiye kubona twumva batubwira yuko ngo basinyanye amasezerano mu bijyanye n'ishoramari. Ego n'ishoramari n'ibya energy na za resources. Hanyuma gahagije tujya kuri ejo tubona uyu Embalo Sisoko uyu wabiritswe tumubona yagiye mu Burusiya Kremlin n'amafoto yose izabaye mpanga ntabwo ari ibintu tutase ndi kubabwira. Ego public twe turabimenya tumubona ko kajya guhamya ryari wa mu minisitiri yagiye tubwira ngo basinye bijyanye n'ibya gisirikare ari mu bijyanye n'ibya energy ariko by'umwihariko hano aciye akarongo ku bijyanye n'iby'umutekano batubwiye n'ibya gisirikare. Ayo masezerano yasinye bwa munyamakuru abantu barengamiye ku burengerazuba bw'isi musuye ejo bundi. Ego ni ukuvuga ngo muri icyo gihe yari ari ku butegetsi bitarangiye urebe abantu yari afite bo nk'inshuti. Bwa munyamakuru uyu mugabo Embalo Sisoko nta kintu wamutubwiraho kumenya n'Uburundi kiretse yuko tumuzi ko yakunda yaraza mu Burundi. noneho bwa munyamakuru kuri kirebana n'Uburundi udukiye ahite Uburundi bikurebana na urebana n'aba bazungu ukamenya umuntu wogezwe banza ukubwire niba isano afitanye n'Uburundi uyu mugabo. Icyo tumuzi ko ni umugabo yaheruka kwitaba novuga yuko umunsi mukuru cyangwa ama-evenema abera ngaha mu gihugu cy'ubundi nyama nihenze ku bantu bazi muri rompwe aho bita muri mirango rompwe mu gisagara cya Bujumbura uri kurava mu ntara hagati muri rompwe nini uravye haruguru gato hariho ifoto yiwe nini cyane ihamanitse ndazi abantu batamuzi niho bomburabira. Rero n'umuntu yakunda yasabana cyane ndibaza yuko yoba yarafitaniye n'umubano wa hafi President Evariste Ndayishimiye. Yes urakoze cyane kutubwira iyo experience. None bwa munyamakuru mu minsi mike iheruka muri bintu bavuga ngo ni kosi rya politike y'iti muri politike ibintu biri guhinduka cyane. Ego nababwiye ndi murebe Burundi ahantu buherereye none rushatse se use ninde udukurikiye wahamya yuko ngo abarundi ngo bahagaze hamwe na Oxito. Uburundi nabo bahagaze hamwe n'u Rwanda. Tuzi neza u Rwanda yuko rwabaye igaruzwa mu heto ya Amerika ari Amerika barayigabanya ndavuga abazungu muri rusange. Menya yuko abarundi abo bantu batagize ibiki batahari. Rero ingendo ziheruka twagiye kubona perezida wa Gabo yagiye hariya hantu
narababwiye ni ubutumwa ajyanye ari gushaka kubwira abantu bo muri Guinea ati mugenze make iyo mikoranire mufitanye n'abarusiya kuko Putin aragama we ntakeneye aya mabuye yacu muri Afurika arihagije nawe ibye n'abicukura byose ngo abimareyo uko bikwiye icyo akeneye aba bantu aho bakura imbaraga arashaka yuko abakomesha kuko yaje muri centre geopolitique nawe ku meza ariho muri uyu mugati wa Afurika bawushaka niba awufite akeneye sasa babandi bari kubonera ubuntu k'abakomesha kugira ngo babashe bahangane mu bijyanye n'ubukungu bareka gukomeza kubona ibintu by'ubuntu uyu mugabo rero bagiye kumwihanangira bamubwira ibyo bintu ukorana n'uru mugabo biraza gukoraho kandi ubona uhagarariye Senegal muri Guinea Bissau nawe araje avuze ibi ngibi ndi kugira ibiki ndi kubabwira hanyuma urangije urambwira ngo ngari kujijisha jewe reka tutegereze turebe ko yahungiye muri Senegal ari kuba yahungiramo byari ibintu bitataje gusurwa byadukebuka tubaza niba uyu musida wa Gabon wari wamusuye niba atari yamaze kumukumvisinga akaba yatangiye gutandukira akareka gukorana n'abarusiya n'abashinwa uko yaramaze kugira ishoramari rikomeye ry'abashinwa n'abarusiya akaba yaratangiye kugira ibiki kujya ku ruhande rwa bariya bo muri Senegal n'uyu mugabo wo muri Gabon ufatanya agatoki ku kandi na dede kandi akorera abafaransa bose bakorera abafaransa bivuze abanyamerika n'abongereza rero birasana hano natangiye nkubwira ni hari ibintu bisaba igihe ari cyo kibisobanura turaza kureba uburyo aba basirikare bahiritse ubutegetsi ariko ngewe mu mboni zanjye rwose nuko nk'uko mbibona tukaba tubona uburyo imiryango mpuzamahanga igiye kwitsikarara nagiye mbona ngo sede yawe yabuze kuvuga ntimukabyiteho ndagira ngo mbabwire ko turajyana ndabumva cyane ndamubwire ko ukuntu abazungu bari kurwanya igihugu cy'u Burundi ndagira ngo mbwire ko zikaza gataza intwaro ya PNDF n'ubundi ntabwo irya ngo na Union ngo ni African Community urakuze vuga uramaganye ibintu bya nyirarugo twegereje ibituriye ashobe zibuze kutekena bize guprove ko aba bantu koko ari agakino bakinaga n'ubundi bagikomeje kuba bari mu maboko y'abarusiya hariya hantu cyangwa niba koko ngo igihe twaje turabireba ariko kikababwiye ntigihe nicyo kintu kitabeshya cyonyine ntaza kubona ukuri ntabwo sede yawe yavuze navuga byose ariko ariya barajijisha ntabwo mpuzamahanga iyo ariyo yose isi nzima niyo gisirikare Putin ukuntu rwanya ababangamiye niyo gisirikare cya Putin muzumva mbere ntabwo twamaga sirikare ibyo rero barangaza nuko mwami w'igisaka tuyaze byinshi novuga yuko byari bikenewe ndetse tutari bwanayage ko cyane reka nkundiye ndagushimire turangiriza ikiganiro cyacu ngaha ndabashimiye mba munyamakuru ndabashimiye n'abakunzi ba BO Plus ndabasuje kandi bivuye kugubwa neza iza TV namwe kana ibahigira ibintu gifikaga ibi byiri mu ejo reka tanga amaso turi bera kubikorwa by'amagambo ari abantu nta gaciro mbiha reka turebe ibikorwa bakora niba bijyana n'ibyo bavuze nuko kananche shimira cyane abo twabanye bose makino iganiro nizere ko byinshi bavyumvise turongera mu bindi biganiro byacu by'uno munsi bye bye